Mbekenyamushumo ya Celebrity Culture yo lambedzwa tshofisi nga vha Barcelos Tshilamba vha fara na matete hai dzolo ṱhavhela ni Barcelos Flame Grilled Chicken. You're the one. Yes, it's you. You're the one. Forever my lady, we belong together, baby. Fhulufhelo, you're the one. Baby, it's you. Ndi Mutale FM for you for all mastermind master of radio huno nemtire sinto dzina mrakhu dzaipfi ndobva zvino swika zvozo musi ndichabasa ndikuti ndanopolepole zvo ribona kuti pinda nga manda sesa hape vadziro nemtire wanga zvisina ndabori vagayi vananywa gayi vakuita mini landamelori vone votisambuke mushimendo bari ndi matekeni nga manda namusi nga sonda yemanakanaka ndi sonda yedzangiro nga manda sesa ndi sonda yevudi nga manda sesa nepo evone vadzira hone khavadendori ya zvoitisa nga ndire bari ndi matekeni muchire namusi nga 25 ya ndi 25 dza October 2020 orosara maduva ndobari ndi maduva arati pedzi rimbodwa kugumedza mwedzi unoni mwedzi wachimedzi ya ngodorari mtuchire muthu ndibone khabaditsenga manda sesa aba wanthanga manda sesa mtuchire suwanga khabaditsa wanthanga manda sesa mtuchire suwanga ndobotangana dzenga dingala no kabakha musona DJ Cleo hada chiro ya the one zora mafedzero mege mshimo ya Celebrity Culture to kuchizangene ndere mtuchire sina musinga sonda yamanaka sonda yedzengero nga manda sesa mtuchire sonda yamanaka nga manda sesa mtuchire suwanga ndipo nevangamba hone khabadipfe abodzulise khabadipfe zvoitesa khavarembe muneiba khavarembe muhura maki vamuvudzorela mbeke mushimo yoralo jina miyana mbeke mushimo yoralo jina miyana na zvino ndiyanepa yandikamuri ndi Mutale FM but for you for all mastermind master of radio uno nomchire skartemere penanga fana nobiya pedze mchire suwanga ribari kuralo sapanda na mbeke mushimo atire arari vangadiwana vatongodza Mutale Chilamba vofarwa nga ndala naone vachita modhikanzwa nga maliwa otolonone ya mutakalo vasongotata khavari dalele Barcelos Flame Grilled Chicken zvino hafasi kale hovula rofara ayoba meal utomaka kota chicken yodzangaelwa a thumbs up feast zvino hezvi vangalana muta wote Barcelos Chilamba vadhova votodana ndala ya mufudade vaumbule rina chicken meals family meals combo deals khavari kwa 015-004-0127 vatofuna uzlera fano kana vatouhwara Dear listeners, we hope that you are good and still ensuring all the rules and regulations set by the government of South Africa in order to avoid being affected by COVID-19. The management of Mutale FM came with a rigid solution of pausing our programs with immediate effect from the 15th of November 2020 until further notice. This is to accommodate everyone to be able to listen to us for free without tuning into our YouTube channel. Stay free, stay safe, and we promise to bounce back soon. Kind regards, Mutale FM Management. Mutale FM for you, for all.
Mutare FM for you for all mastermind master of radio ndaba budza mtshiri suri ri kuthuma ri kwata nga phana no vhuya fhedzi ya ndo vha khou redzisa phanḓa na mbeke ya mushumo na musi nga sonda ya manakanaka sonda ine ya vhori ndi sonda dza ngelo nga maanḓa sesa mtshiri vha zwi ḓivha zwori ri vha ri khou amba na dzi celebrities ri vha ri khou amba na dzi celebrity ya hanefhaḽa ndi hune ri vha ri khou amba na vhathu vhane vha vhori vha kha nḓowetshumo noni ya entertainment vha kha nḓowetshumo ya entertainment zwenezwo u hone kana vha hone vha ḓivhalea kha ḓuvha ḽa ṋamusi vhene ra ḓivha ri khou rado farana navho nyambedzano u hone ndi makhadzi wa vhana u ḓivhesa Fhulufhelo ḽa venda ndi vhaṅwe vha vharendi vhene vha vhori vha khou ita zwivhulo nga maanḓa zwi ḓa kha nḓowetshumo ine vhori ndi ya vhurendi ya na zwino ri ḓivha ri khou rado farana na nyambedzano zwine zwino mutshirisi ri ḓivha ri khou rado farana na nyambedzano zwine zwino ndi khou amba uri ndi a thoma nda ṱola miledza vhathu vhene vha vhori vha khou ralo ya u pembela maḓuvha mabebe kha ḓuvha ḽa ṋamusi ndi khou amba uri hu sondayo hu rali ya hanefho ndi vha nga vhedzula hone mutshirisi kha vha ḓi pfha uri vha wa nṱha nga maanḓesesa kha vha ḓi pfha uri wa nṱha nga maanḓesesa ndi khou ralo fenḓa mabambiri anga hafhanoni ya a khou ralo ndzhena maṱoni muthu tshele fhedziai ḽa ndavha ḽa uri ri ḓivha ri roṱhe bva zwino swika zwezwo musi ndi tshi basa kha vha ḓi pfhe vha vhulegelegeni kha vha ḓi pfhe vha zwanḓani zwone vha songo pfha vha tshitata u amba na muneighbor vha songo pfha tshitata u amba na mufuno wavho vha songo pfha tshitata u amba na nnyi kana na nnyi muthu tshele muvhudza uri mbeke mushumo ya celebrity couch imuyani nga nḓila ndo vhori ndi yeneyi hanefho ndi hune ri vha ri khou ralo amba na vhaḓivhalea vha ḽino ḽa Afrika Tshipembe uhone ndi mulisa wa mudzanani munyaiphindulo ro phoṱetshedzwa mulaudzi khathihi na ene tsengo ndi itwani ndi vhathu vhane vha vhori vha khou birthday kha ḓuvha ḽa ṋamusi nahone ri khou ḓi ri happy birthday vhane vha mukala vhathu ndi vheiwe ḓifarani nga maanḓesesa hanefho ine ngani hone ḓifarani nga maanḓesesa huliwe zwino ḽiwa huniwe zwino niwa ni songo tshintsha kunwele ni songo tshintsha zwiḽiwa nga nṱhani uri ḓuvha ḽo fhambana kha uliwe zwino ḽiwa nahone kha uniwe zwino niwa nga nḓila ndo vhori ndi yeneyo fhedzi ni sa hangwe mafhungo uri ri khou ḓivha kha lockdown kha shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe muthu tshiri ri khou ḓivha kha lockdown kha shango ḽa Afrika Tshipembe zwene zwo ambara mimaski khathihi no sanitizer zwanḓa ndi saṅwe mafhungo a social distancing ndi mafhungo ane a vhori a khou ḓivha mukhwa asi mulayo ndi mukhwa muthu tshirisi zwene zwo ri khou ḓi ṱuṱuwedza vhana mukalo uri henda a zwi itiwa nga nḓila ndo vhori ndi yeneyo kha zwi itiwa nga nḓila ndo vhori ndi yeneyo muthu tshirisi fhedzi a hone ya mafhungo ane a khou ralo phepheḓa kha vhudavhidzani nnyi na nnyi ya a hone mafhungo o vhalwa nga maanḓa fhedzi ri nga ḓo ri dzhena kha manzhi muthu tshirisi maṅwe mafhungo ane ri ḓo dzhena kha ndi mafhungo a vhone tshipepe ndi mafhungo a vhone tshipepe team and gavini vha ḓo mumbula nga dinga venda anthem ndi maṅwe madinga a vhuya shuma haningei murauni na muthu no nga Miss of Phil King Event Rap khathihi nene Belafonte ṅwana wavho Irene Mawela kana ndi ri vho dokotela Irene Mawela ya na maṅwe madinga no nga nitani tshisiwana team and gavini u khou pfha lupfhi o vhuya muthu tshirisi vho zwi amba vha nyanḓadza mafhungo team and gavin o vhuya nahone vha Z Films vha khou amba zwori vhone vha ḓo ralo shuta music video wa dinga venda anthem nga mahala hezwinoni ndi u hulisa khathihi no livhuwa musi vha na team and gavin o vhuyaho kha nḓowetshumo noni ya entertainment ndi mafhungo a vhuḓi nga maanḓa muthu tshirisi ndi amba uri nga murahu zwe musi na team and gavin o vha khou ralo u ṱangana nazwo ndi amba uri u ya tea vhashu u ya tea nahone ri tea uri muṱanganedze sa tshitshavha ḓo zwimela zwori muswa na team and gavin ndi muswa nene ya vhori o ya dzi rehab nga nṱhani ha mafola mahulwane nahone ri khou ni livhuisa ṅwana mukala zwi iteni nga nḓila ndo vhori ndi ya maanḓesesa muzika kha u vhuye vhathuni ṅwana mukala muzika kha u vhuye vhathuni ri khou zwi funa nga maanḓa ri khou zwi funesesa zwo ṅwana mukala ya ri khou zwi funa nga maanḓesesa nga nḓila ndo vhori ndi yeneyo fhedzi muthu tshirisi ndi wa fhulufhesa uri ya ndi ḓovha ndi khou rado vhuya nene muyeni wa ḓuvha ḽa ṋamusi ndi Fhulufhelo ḽa venda muṅwe wa vharendi vhane vha vhori vha khou ita zwieula nga maanḓa zwi tshi ḓa kha nḓowetshumo ine ya vhori ndi ya entertainment kana ndi ya vhurendi nga nḓila ndo vhori ndi yeneyo muthu tshirisi na zwino no vha hone muyani kha ri ri vho ḓi muṱanganedza Fhulufhelo ḽa venda kha mbeke ya mushumo ya celebrity couch ndi khou ḓi ri ndi masiari makhadzi wa vhana hu rini ndo takala nga maanḓesesa nahone ndi khou livhuwa tshifhinga tshawe o kona u vha na rine ṋamusi kha Mutale FM for you for all kha mbeke ya mushumo ye vha ḓivhalea ya celebrity couch u khou ḓi pfisani makhadzi wa vhana ndi khou pfha ndo takala nga maanḓa ai no ri khou zwi pfesa nga maanḓa nahone ri khou zwi livhuwa nga maanḓesesa kha ri thome hafhanoni kana ndi ri first thing first makhadzi wa vhana ri tshi amba nga Fhulufhelo ḽa venda ri vha ri khou amba nga nnyi wa gai ri tshi amba nga Fhulufhelo ḽa venda ri khou amba nga musidzanyana wa miṅwaha ya 20 ane a bva mushoḓi tshisimani kha ḽamiyani khamusi u nga to mu ḓivha uri hu yo swikelele hune a pfhi Fhulufhelo ḽa venda
kana u vhuye swikelela hune a ḓi wane o fhelela kha nḓowetshumo ya vhurendi ho vha hu itea mini makhadzi wa vhana kana zwo ṱuṱuwedzwa ngani? Uri ndi dzhenele kha zwa vhurendi ho ṱoḓa muya kha nṋe wa uri kha ndi ṅwale ndo thoma ndi tshi ṅwala zwirendo u bva nga 2013 kha grade 6 so ndi hone he zwithu zwoṱhe zwa thoma hone ngo to ralo fhedziha nga 2018 nga December nda thoma u ita vhurendi ha u rekhoda ngo to ralo. Fhedzi u nga tama u ḓivha Fhulufhelo ḽa Venḓa hu tshini tshi tshavha tshi mu ṱuṱuwedza murahuni? Ndi khou amba uri muthu a tshi vhuya dzhenelela kha zwithu kana muthu a tshi vhuya funa zwithu ndi tenda no Fhulufhelo zwo ri hu na vhaṅwe vhane ndi kale vha kha game vhane o vha vhona kana vhane o takalela mishumo yavho. Fhulufhelo o vhu ṱuṱuwedzwa nga nnyi? Ndi nnyi muṅwe wa murendi we yavha o mupha dzangalelo kana o mupha maanḓa uri no na Fhulufhelo anga zwi kone zwithu mani? Murendi we ampha dzangalelo nga maanḓa u bva vhuṱukuni hanga nga 2013 ndi tshi thoma u ṅwala ho vha murendi ane a pfi Maya Angela from America. Hola mufumakadzi we a ṅwala tshirendo tsha uri Tilabai. Ndiye ni muthu ane nda nga ri o vha role model yanga u bva vhuṱukuni na u swika kha ḓuvha ḽa ṋamusi zwirendo zwawe zwi kha ḓi mpha maanḓa nahone zwi ita uri ndi ḓi kule nungo ndi ḓi phanḓa na lwendo lwanga lwa murendi lune lu thoma. Ndi khou pfala nga maanḓa sesa. Fhedziha u nga tama u ḓivha makhadzi wa vhana ndi khou ṱoḓa u ḓivha hafhanoni kha mafhungo a uri sa vhunga a khou amba zwa uri o ṱuṱuwedziwa kana ṱhuṱhuwedzo yo bva nga nengei kha ḽa United States of America. Fhulufhelo ḽa Venḓa zwirendo zwawe u zwi ṅwala nga Tshivenḓa u zwi ṅwala nga Tshikhuwa kha ri ṱalutshedze makhadzi wa vhana hone arali a tshi ṅwala nga Tshikhuwa a songo tsha ṅwala nga a tshi ṅwala nga Tshivenḓa a songo tsha ṅwala nga Tshikhuwa ndi mini zwo mu itaho uri a fhedze a khou tou ṅwala nga Tshikhuwa sa vhunga muthu we a mu ṱuṱuwedza a tshi ṅwala nga Tshikhuwa? Ndi ndo dzula vhuḓi nga maanḓa. Fhulufhelo ḽa Venḓa ndi ri khalo u ṅwala zwirendo zwa Tshivenḓa na zwa Tshikhuwa ngo to ralo. Liko pfala nga maanḓa liko pfala nga maanḓa sesa Fhulufhelo ḽa Venḓa i khou ḓivha Mutale FM but for you for all mastermind master of radio hune nṋe mthitshirisi ndi tshine dzula murakhudza ipfi ndi u bva zwino swika zwo musi ndi tshi ya basa kha mbeke ya mushumo ya celebrity culture ndipo ne vha nga vha hone kha vha ḓipfe vha wantha nga maanḓa sesa kha vha ḓipfe vha wantha nga maanḓa sesa vhone vhona ngo tshirisa mbeke ya mushumo inoni ya celebrity culture ndi mbeke ya mushumo ye vha ḓivhalea hanefho ri vha ri khou amba na vha ḓivhalea u mona nalo la Venḓa mthitshirisi na ngone na musi u hone khou ndi makhadzi wa vhana Fhulufhelo ḽa Venḓa ya ndi vhaṅwe vharendi vhane vha vhori vha khou shuma nga nḓila to vhori ndi ya maṱhakhini nga ya zwi khou itesa nga nḓila vhori ndi ya maṱhakhini nga maanḓa sesa mthitshirisi. Fhedzi ya Fhulufhelo ḽa Venḓa u nga tama ḓivha mani u bva tshi a thoma mafhungo wa murendi u swika ṋamusi ndi zwifhio zwine a nga ri ono zwi swikelela zwine a nga zwi sumba kha sia ḽa vhurendi makhadzi wa vhana? Ndi na medal wenda u na ndi high school ndo dzhia number 1 kha vhurendi. Ndi dovha hafhu nda vha muṅwe wa vharendi vhane vha ita vha tshi vhidziwa kha dzi arali hu na dzi function ndi tshi vhidziwa zwithu zwiṱukuṱuku zwine nda vha ndi tshi khou ṋeiwa zwone nga vhane vha vha vho vhidzwa ngo to ralo. Ende ndi murendi ane ha ngo ḓi vhudza uri u khou ḓo give up kha tshifhinga tsha zwino ngauri zwa zwino ndi hone ro takutshedza a u tshino ima u ima ndo uwa. Ndi zwone fhedzi Fhulufhelo ḽa Venḓa phungo yo phepheḓa mani phungo yo swika nḓuni dza khasho Mutale FM but for you for all radio ya vhoṱhe ya vha tshi khou rali uri vhudza uri ene una albamu ine a si kalekale yo bva albamu ine ya vha uri khou ḓo ri fhiselela nga maanḓa sesa a nga tama uri vhudza zwinzhi nga ane mafhungo makhadzi wa vhana? Ndi zwone albamu yo bva nga dzi 24 dza September nga ḓuvha ḽa Heritage Day ine ya pfi How Can I Say I'm Free ndi dzina ḽa albamu ngo to ralo. Albamu ndi albamu ine ya vha i khou amba nga ha zwinzhi zwa vhutshilo sa vhunga yo fara zwirendo zwine zwa vha uri zwi a dzikusa vhuḓipfi ha vhathu nga murahu ha u thetshelesa ngo to ralo. Ndi albamu ine i khou tshimbila nga maanḓa nahone ndi khou tama uri i tshimbile ngo to ralo. Liko pfala nga maanḓa sesa. Albamu zwine nda nga to zwi humbela ndi zwi vhathu albamu i hone vhathu a vha ḓe vha support i khou wanala nga mutengo wa 70 randa ina dzi CD copy and na mulaedza une nda nga u isa kha vhatevheli vhanga ndi wa uri nga dzi 30 dza October ndi ḓovha ndi tshi khou vula YouTube channel yanga ine vha ḓa vha tshi khou kona u wana vhunzhi ha zwirendo zwanga zwi re kha albamu na zwirendo zwanga zwa u bva kale ndi tshi khou ri ndi khou humbela support yavho ngo to ralo.
liko pfala nga maanḓa sesa fhedzi kha mafhungo ane a albamu Makhadzi wa Vhana ndi fhungo line la vhori kana u tshi nga ngo ḓivha ndi thandela ya vhungana kana ndi project ya vhungana u bva tshe thoma mafhungo a zwirendo Makhadzi wa Vhana. Ndi album ya u thoma u bva tshe nda thoma u rekhoda zwirendo sa vhunga ndi thoma u rekhoda nga 2018 nga December ṅwaha wo fhela wa thongo vha na tshifhinga tsho fokhasesa zwinzhi kha vhurendi sa vhunga ndo vha ndi tshi khou ṅwala matric wanga fhedziha na ṅwaha nda mbo ḓi ri haiwa ndi khou tea u takutshedza nda mbo ḓi shumana na album ine ya pfi How Can I Say I'm Free, ndi album yanga yo thoma. Liko pfala nga maanḓa sesa Makhadzi wa Vhana fhedzi wanga sedza kana wanga vhudzisa Makhadzi wa Vhana mafhungo a respond kana mafhungo a support ni kubva kha vhavenda nga nengi nnḓa u khou vhona ihani Makhadzi wa Vhana yo lingana kana u khou ḓi nga i tshengedzea? Ndi nga siri support yo lingana ndi khou ṱoḓa i tshi engedzea ngori nda nga to sedza ndi tshi khou amba ngoho nga mahala na hu tshi thingo ya vhavha a ri tendeliwe vha setha ndi ambe ngoho uri album u bva tshe nda i ḓisa album vhathu vhane vha khou i purchase nga maanḓa ndi vhathu vhane vha khou wanala Bulugwane vha Mabedi na vhathu vhane vha khou wanala KwaZulu-Natal vha Mazulu na vhathu vha re Mpumalanga vha Maswati vhavenḓa ndi vhaḽa na vhaḽa vho no ḓidobedzela zwine zwa ntsia ndi na mbudziso uri kani a tshi khou vha fusha kana ho ḓala mini tshine tsha khou itisa uri vha sa ṋee thikhedzo ngo to ralo. Hey ya ndi mafhungo ane a vhori a si vhuḓi na luthihi vhana vha mukala ndi mafhungo ane a vhori a si vhuḓi na luthihi ndi amba uri kho ye Makhadzi wa Vhana u khou ralo shuma u khou ralo zwi ita nga nḓila ndi vhori ndi maṱhakheni uri a kone u ḓi alusa fhedzi wa pfa a tshi khou amba uri a khou ralo a khou wana support ine khou bva kha vhavenḓa vha vhoriṋe wa pfa u tshi ḓivhusa uri kana u khou shotha mini mutshilisi ndi amba uri vhanna vhashu na ri khou funa u thoma ri to endela u tshi ḓa dziṅwe dzinyimbo dza seili ri khou funa u thoma rendo u tshi ḓa zwiṅwe zwirendo zwa seili Makhadzi wa Vhana tshifhinga khetshi khambe navho vhavenḓa vha hawe la tshika muroho vho muthetshelesa Makhadzi wa Vhana. Vhavenḓa vhanga nṋe a thina manzhi zwine nda nga to amba ndi zwa uri mutuka wa haya ha vhiki na zwa uri zwi dzhia tshitshavha u alusa ṅwana nga u ralo ndi khou tou ri kha vheiwe vhavenḓa vhanga ndi khou humbela sapoto ya vheiwe kha albamu heyi ye nda i bvisa ine ya pfi How Can I Say I'm Free sa vhunga tshi hone tshirendo venḓa ḽanga tshe tsha lidziwa kha mutale FM nga dzi 24 September nga ḓuvha ḽa Heritage tshine tsha khou amba nga vhufa u sumbedza uri vho zashu thongo zwila tango to ralo ndi tshi ri aiwa ndi khou humbelesa thikhedzo ya vheiwe vhavenḓa vhanga ngo to ralo. Ndi tenda no pulipara zwo ri vho mupfa nahone vha ḓo zwi ita nga nḓila ndo vhori ndi yeneyo Makhadzi wa Vhana vha ḓo zwi ita nga nḓila ndo vhori ndi yeneyo fhedzi u nga tama u ḓivha Makhadzi wa Vhana arali vha tshi khou ṱoḓa u renga muzika wavho kana vha khou ṱoḓa u renga album ndi gai hune vha mu thusa hone ṅwana mukala kana amine hune vha mu kwama hone Makhadzi wa Vhana? Vha nkwama kha 064 760 1662 kha dzi dobolole Makhadzi wa Vhana 064 760 1662 khezwo ri khou livha nga maanḓa vha nkwama kha 063 178 6575 khezwo ri khou livha nga maanḓa sesa ya tshifhinga tshawe Makhadzi wa Vhana nahone khou no pulapara zwori zwi ḓo tshimbila nga nḓila ndo vhori ndi ya maṱhakheni nga u to ralo fhedzi u nga tama u ḓivha hafhanoni Makhadzi wa Vhana u nga tama u ḓivha hafhanoni ri khou ḓivha kha level 1 kha luṱa lwa thoma kha shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe kha mafhungo a COVID-19 kana a coronavirus ndi zwifhio zwine a nga vhudza zwone lushaka lwa vhavenḓa kana luseso lwa vhavenḓa Makhadzi wa Vhana? zwine nda nga eletshedza zwone lushaka lwa vhavenḓa ndi zwa uri uri ro ya kha level 1 a zwi amba uri corona a i tsha wanala kana corona a i tsha vha hone zwine nda nga to vha eletshedza zwone ndi zwa uri kha ri ḓe phanḓa na u ambara mask na u ḓisanithaiza u itela u ḓitsireledza ngo to ralo. Zwi khou pfala nga maanḓa sesa Makhadzi wa Vhana honeha musi ndi sathu mufholola ṱuwa Makhadzi wa Vhana ndi ḽifhio ḓinga ḽine a khou ralo u tama ri tshi sala ri tshi onesana ngalo Makhadzi wa Vhana? Ḓinga ḽine nda tama ri tshi sala ri tshi onesana ngalo ndi ḽa uri How Can I Say I'm Free ḽine ḽa khou bva kha yeneyi albamu yanga ine ya pfi How Can I Say I'm Free ngauri ndi ḽone ḓinga ḽine nda nga ri ndo ḽi posa kha heyi albamu ḽine nda tama uri ḽi ḓipuse khuḓani na dzoṱhe dza shango ngo to ralo. Ḽi khou pfala nga maanḓa sesa
liko pfala nga maanḓa sesa makadzi awana nane ndi khou tenda no phulephulela zwiri ḓo tshimbila nga maanḓa sesa anga vharini vha Mutale FM ri khou mu rabelisa no mu livhuwisa uri kha zwi munakele kha zwi ite nga nḓila tovhori ndiye maṱhakheni kha zwoṱhe zwine nyango zwi bveledzisa kha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe. Makadzi awana ndo livhuwa tshifhinga tshawo athiri ndau ya nduna khezwa mtshire vho zwipfa ri vha ri khou rolo mbanene phulephulo ḽa venda ya o vha khou ralo ri vhudza mafhungo manzhi nga vhuḓalo nga mafhungo awe a nḓowetshumo ya zwa vhurendi nahone a vhathu vha si vha vhoṱhe mtshire ndi khou vha sia na ḓinga ḽawe ḽo no khou pfhi how can I say I'm free ya vha ḓo zwo zwori fhedzi ri sa ri ṱuwa vha ḓo zwo zwori mbeke ya mushumo ndi mbeke ya mushumo ine vhori yo lambedzwa lwa tshiofisi nga vha Barcelos fhala Tshilamba ndi ya ngeni engine garage abo ramivhundu ya ndi vho Matshidze nahone ri khou livhuwa nga maanḓa sa support ri khou livhuwa nga maanḓa sa support mtshire ri khou livhuwa nga maanḓa sa support kha vha solo tshi ḓifara ya vhuḓifari kha vho vha ṱhoḓea vha hashu vhuḓifari kha vho vha ṱhoḓea vha hashu vha venda vha hashu kha zwi itesa nga nḓila vhone ndi ya maṱhakheni sonda ya manakanaka kha ḓuvha ḽa ṋamusi na vhone ṱangana tshifhinga tshiḓaho nda ya nduni ndi tsina tshifhinga hafu ro vha ro zwi guma kale u tou dzula ra somola zwa anwani Granger Chillers 2020 edition with Chef TG Sons mu big makone ndi 26 December 2020 Rijena Hayani Farm Lodge Limpopo hafha ndi ilimu Rositoma Gauteng ndubvanga transfer ya masiya ruswika ra zvezo arali vha tshitamo vha tshipiḓa tsha mushumo uyu vha badela 200 rand yo katela u dzhena zwiḽiwa dzi soft drinks bia vhaḓana dzavho u ḓivha zwinzhi nga mbadelo kha vha kwame Chef TG Sons kha 063 732 1591 ndi WhatsApp kana vha fonela 067 009 1969 kha vha dale na kha siaṱari ḽa Facebook vha ri Chef TG Sons Instagram ndi Chef TG Sons kha vha vhe tshipiḓa tsha Granger Chillers 2020 edition with Chef TG Sons mu bike makone. Let's go. This is your radio, your station. Yo, ndi Ramzulu Mramdeli ma vhathetshelesa Mutale FM radio yavo the Mutale FM for you for all. Hei no mbeki ya mushumo vho vho idiselwa nga vha Barcelos Tshilamba vho fara mimili yote u thoma kha thumbs up feast uya kha ayoba meal Barcelos flame grilled chicken. Miss Lyrical, Fhulufhelo la venda. How can I say I'm free? How can I say I'm free while I know someone black like me, blessed with a degree? That person never studied for free. How can I say I'm free? How can I say I'm free when pain and sorrows is all I've been through? When all I've always wished to have never tried to come true? Don't tell me about hard work and dedication. I'm a hustler. I know nothing about getting rest. Don't twist my words. I'm not implying that I'm the best. Hence, sometimes I do feel like I deserve a chance to rest. How can I say I'm free? How can I say I'm free? I know nothing about freedom. Connection mentors, they don't care about wisdom. They told me that it is not about what I know, but it is about who I know. There you have it. I would be lying to you if I try to interpret freedom. How can I say I'm free? How can I say I'm free? We all know what happened in 16 June 1976. Do you believe that those memories will fade? We have become prisoners once again. Do you believe that this too is fate? Don't tell me about democracy, because the leadership seems to be fake. Haven't you noticed? We are always swimming in the sorrowful lake. Everything is going according to their plans. I think we came just too late. But then, how can I say I'm free? How can I say I'm free if the so-called COVID-19 is running at this pace? What do we even call the situation we are faced with? Let's all wake up before it's too late. How can I say I'm free? How can I say I'm free if homeless children are roaming around the streets? The government is not doing anything about it. Anyways, who am I to talk about it? Let me just keep quiet. But then, how can I say I'm free? How can I say I'm free when 1,000 women has been killed? I mean, they died together with their kids. Don't tell me that on top of their graves you wrote rest in peace. I mean, how can they rest in peace if they were killed? This world is no longer a safe place to live in. How can I say I'm free?
If I can no longer trust my partner, imagine being afraid in your own house, being afraid of your spouse, as if that's love. I get this life is tough. Can you imagine that kind of love? How can I say I'm free if it's the cat and I'm the mouse? That doesn't make sense. How can I say I'm free?